Monsieur Sodoma ingia hapa eneze 10. 5, 6, 7, 8, 9. Watu wanaingia hapa. Unakia 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wala weli. 10. Wewe gendiramu. Gendiramu. Why ask you ingira ya ndani? Hello, ingiri mwashira mu. Wewe ingiri mu. Ingiri mu. Waira mu. Olha tá no sodo. Nani babiri waishano? Oh. Babiri waishano.
Nani ingia? Ingia. Nani hapo? Sete. Yego mu gihe ibibazo by'umutekano muke wo mu majyepfo ya Kivu zikomeje kugenda uteza impungenge, rero amakuru akomeje gukwirakwizwa avuga ko umutwe w'abarwanyi wa Wazalendo uzwi nka Degoma waba uri gutegura igikorwa cya gisirikare kigamije kwibasira agace ka Kamanyora ndetse n'ahandi hantu hakikije ako gace. Rero iki gitero kiri gutegurwa ni byinshi bikubiye kuri aya makuru, ndetse ni byinshi nyine biri kugenda bikwirakwizwa nyine binyuze muri iki gitero biri kuvuga ko ngo kiri gutegurwa guterwa kuri Kamanyora ndetse n'ahandi hafi yayo. Ntabwo rero amakuru araba menshi cyane, gusa harahari y'ingenzi cyane ukwiye kumenya ndetse unifuza kumenya, ari nayo nje kukubwira kugira ngo rwose ibintu bigende neza. Rero aya makuru akomeje gukwirakwira cyane mu gihe abaturage bari muri aka karere ka Kamanyora bamaze igihe baba mu buzima burangwa n'ubwoba kubera imirwano ndetse n'ihangana ry'imitwe yitwaje intwaro. Kamanyora ni agace gafite akamaro gakomeye cyane mu buryo bw'umutekano ndetse n'ingendo, cyane cyane kubera aho gaherereye nyine mu majyepfo ya Kivu hafi y'umupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Amakuru rero yatangajwe avuga ko hari umutwe munini wa Wazalendo ndetse na Degoma uri kutegura kugaba igitero cyane, ngo igitero bavuga ko ngo ari igitero kinini cyane kuri aka karere ka Kamanyora n'utundi duce tuyikikije, ariko kugeza ubu ngubu aya makuru ntarabonerwa gihamya ndetse ngo abonerwe nyine ibihamya bihagije ku masoko yigenga kandi yizewe nyine, bityo abaturage n'abakurikira ibibera hariya muri kariya gace bakwiye kuyafata nk'amakuru ataremezwa ntibagire ubwoba cyane. Rero ikibazo gikomeye gihari nuko aya makuru nk'aya akwirakwiye mu bice bimaze guhura n'intambara ashobora guhita ateza ubwoba mu baturage. Abantu rero batangira gutekereza ku guhunga, imiryango nayo ubwayo ikaba yatangira gushaka aho ijya, ibikorwa by'ubucuruzi bigahagarara ndetse n'abantu bakagira impungenge mu buzima bwabo ndetse n'ubw'imiryango yabo. Rero Kamanyora ubwayo ni agace gafite umwanya w'ingenzi mu bikorwa by'ubukungu n'ingendo byo muri Sud Kivu. Kuba ari hafi y'umupaka bituma umutekano waho ugira ingaruka no ku bindi bice biyikikije. Rero iyo mirwano itangiye ahantu nk'aha ntabwo igira ingaruka cyane ku barwanyi gusa, ahubwo abaturage nibo bakunze navuga kubihomberamo. Rero hakaba n'ibindi byinshi aho imiryango ishobora gutandukana, abana bakabura amashuri ndetse abarwanyi bakabura uko bagera kwa muganga, abarwayi bakabura uko bagera kwa muganga ndetse n'abacuruzi bakabufunga amaduka cyangwa bagahagarika ibikorwa byabo by'ubucuruzi kuko babura uko bakora ibikorwa byabo mu mwituze ndetse no mu mutekano. Niyo mpamvu amakuru avuga ko Degoma yaba iri gutegura igitero kuri Kamanyora. Ubwo nimvuga Degoma nyine ujye uhita wumva Wazalendo, aho ikomeje gukurikiranwa n'abantu benshi cyane abatuye muri aka gace. Ikindi rero gikwiye kwitabwaho cyane muri aya makuru nuko muri Sud Kivu hamaze igihe hari imitwe itandukanye yitwaje intwaro ndetse na bamwe muri abo ngabo bakiyita Wazalendo. Abarwanyi rero bagiye bagira uruhare rw'imirwano ahantu hatandukanye, rimwe na rimwe ku ruhande rwa FARDC, ariko
imiterere y'ubufatanye ndetse n'amatsinda atandukanye ishobora guhindura bitewe n'aho imirwano iri. Ibi ngibi rero bituma amakuru y'uko umutwe runaka uri gutegura igitero aba akwiye kugenzurwa neza mbere yo kuyafata nk'ukuri kwambaye ubusa nyine cyangwa nk'amakuru y'umuntu yakwizera. Nubwo bimeze bityo rero, niba koko hari igikorwa cya gisirikari kiri gutegurwa, Kamanyura ishobora guhura n'akaga gakomeye, aho abaturage baba mu duce twegereye aho imirwano ishobora kubera bashobora guhura n'ingaruka zirimo kwimurwa ku gahato, gutakaza imitungo ndetse no guhungira mu tundi duce. Ikindi kibazo rero ni uko igitero gishobora kugira ingaruka ku muhanda w'inzira w'ubucuruzi. Iyo umutekano w'umuhanda wangiritse, ibicuruzwa ntibigera ku masoko, ibiciro bikazamuka kandi abaturage nabo bakagira ikibazo cyo kubona ibiribwa n'ibindi bikoresho by'ibanze mu buryo bugoranye. Rero ku ruhande rw'abaturage, icy'ingenzi kuri iki gihe ni ugukurikirana amakuru atangazwa n'inzego zizewe. Ubwo uri buze guhita nyine wibaza ngo inzego zizewe ni izihe? Kubera yuko barasabwa no kwirinda gukwirakwiza ibihuha bishobora guteza ubwoba mu gihe hari amakuru y'igitero kiri hafi kuba, aho abaturage bakwiye kwitondera cyane cyane amakuru aturuka ku mbuga nkoranyambaga, kuko amakuru atagenzuwe neza ashobora gukwirakwira mu buryo bwihuse bikaba byateza ibibazo. Kandi rero ikibazo cya Kamanyura ntabwo ari gishya mu mateka y'iyi ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko aka karere kagiye kagarukwaho cyane mu nkuru z'ibibazo by'umutekano kubera imirwano ihuza imitwe itandukanye y'ingabo za leta ndetse n'imitwe yitwaje intwaro. Hari rero n'ibihe aho imirwano yagiye ituma abaturage bava mu byabo bagashaka ubuhungiro ahandi. Ni muri urwo rwego rero amakuru mashya avuga ko Wazalendo ndetse na Kamanyura ngo rwose bashobora kuba bagiye kongera guhura bahujwe n'intambara, ngo Wazalendo yabigiye gushoza kuri Kamanyura. Rero ni muri urwo rwego amakuru nk'aya nyine bagomba kugenda ateza impungenge. Ikibazo rero ubu ni ukumenya niba ayo makuru ari ukuri cyangwa niba ari ubutumwa buri kugenda bukwirakwizwa mbere y'uko igikorwa icyo ari cyo cyose cyaba. Rero hari igitero kiri gutegurwa koko, inzego z'umutekano zigomba kuba zifite amakuru ahagije kugira ngo zirinde abaturage. Naho rero niba ari amakuru atariyo, hakenewe ibisobanuro byihuse kugira ngo abaturage badakomeza kubaho mu bwoba. Rero mu bice bimaze imyaka bihura n'intambara, ubwoba ubwabo bushobora kuba ikibazo gikomeye, aho umuturage ashobora guhunga atazi neza ahagana, agasiga urugo rwe cyangwa ibindi mirimo ye harimo n'imyaka cyangwa ibindi bikorwa. Rero ubucuruzi bwe bukagenda buhungabana kubera gusa amakuru yumvise ku mbuga nkoranyambaga. Niyo mpamvu amakuru nk'aya ngaya akwiye gutangazwa mu buryo bushishoza, cyane cyane iyo arebana n'ibikorwa bya gisirikare. Rero kubakurikirana ibibera muri Sud Kivu cyangwa muri Kivu y'Amajyepfo, bavuga yuko Kamanyura ari ahantu hakwiye gukomeza kwitabwaho cyane, niba ibivuga koko ko Wazalendo byaba bifite ishingiro. Rero ibintu bishobora guhinduka vuba, ariko niba nta gihamya ihari, abaturage bakwiye kwirinda ndetse bakirinda gufata ayo makuru nk'uko bari kugenda bayabwirwa, kuko baba harimo n'abagenda bakwirakwiza ibihuha. Ikindi ni uko buri gikorwa cy'intambara gishobora kugira ingaruka zirenzaho amasasu arasiwe, gishobora gukururira indi mirwano
kwimurwa abaturage, guhagarika ubucuruzi cyangwa no kongera ikibazo cy'ubutabazi. Niyo mpamvu abaturage batuye Kamanyora n'ahandi hafi yayo bakeneye amakuru asobanutse kandi yizewe nk'aya ngaya turi kuguha aha ngaha kuri The Quick Times News. Muri iki gihe butumwa bukwiye kuba ubwo kwitonda no gukurikiranwaho amakuru yizewe. Abaturage rero ntibakwiye kwishyira mu kaga kubera amakuru ataremezwa, ariko nanone ntibakwiye kwirengagiza umutekano wabo igihe inzego zibishinzwe zitanga umuburo ufatika. Kugeza ubu rero inkuru ivuga ko Wazalendo iri gutegura igitero kuri Kamanyora ikwiye gufatwa nk'amakuru akiri ku rwego rw'ibivugwa kugeza igihe habonetse andi masoko yigenga ayemeza. Ariko rero ikibazo nyamukuru kiracyahari, niba uyu mutwe koko uri gutegura igikorwa cya gisirikare, niki kizabikurikiraho? Ese Kamanyora izongera kuba ahantu h'imirwano? Ese abaturage bazongera guhura n'ibibazo bitandukanye birimo no guhunga ndetse n'ubwoba, cyangwa se amakuru ari gukwirakwizwa azagaragara kuko atari afite ishingiro? Ibi byose rero bizagenda bimenyekana uko amasaha ari bugende azamuka. Icyo rero tudashidikanyaho nuko abaturage bo muri aka karere bamaze igihe kinini bishyura ikiguzi cy'intambara. Icyifuzo cyabo gikomeza kuba kimwe: umutekano, amahoro, bwisanzure no gukomeza imirimo yabo ndetse no kurera imiryango yabo nta bwoba bw'amasasu. Kamanyora rero ikomeje kuba ahantu hakwiye gukurikiranwa hafi mu gihe amakuru avuga ku bikorwa bya Wazalendo akomeje kugenda kwirakwira. Rero abaturage rero nabo bakeneye ukuri atari ibihuha, bakeneye rero umutekano atari ubwoba, kandi ikiruta byose bakeneye ko ikibazo cy'intambara n'imitwe yitwaje intwaro gibonerwa igisubizo kirambyaho abaturage basanzwe bakomeza kuba ibitambo by'amakimbirane atabareba. Niyo mpamvu mu gihe dutegereje andi makuru yizewe ku byaha biri kubera muri Kamanyora n'ahandi hafi yayo, abaturage bakwiye gukomeza kuba maso ndetse bakanakomeza gukwirakwiza amakuru atagenzuwe no gukurikirana amabwiriza y'inzego zibishinzwe kugira ngo bakomeze kuza kumenya byinshi. Rero iyi nkuru turakomeza kugenda tuyibakurikiranira 5 kuri 5 hano kuri The Quick Times News. Ukande subscribe kugira ngo utaza kugenda ucikwa, nyaboneka aya makuru ni ingenzi.